ji gelê me welat Parêz ji hemû mirovên Kurd re, ji hemû dostên gelê Kurd re, em wek hunermendên Kurd, hunermendên Kurdistan, îro helwestekê û bangekê em ji bo gelê xwe dikin. Rojeva gelê me di serî de tecrîda li ser rêber Apo li ser rêberê gelê Kurd ya herî girîng e. Sedema hemû şer û pevçûn, hemû pirsgirêkan ew tecrîd e. Wê tecrîdê bixwara şerrekî hew qas mezin û pirsgirêkekî hew qadere kûr bixwara haniye ku li her aliyên Kurdistanê li ser gelê Kurd qirkirina bi her awayekî Hevîrmendên Kurd ên axura PKK, cemaeta PKK derdikevin û bangawaziya belav dikin. PKK jî dema bixwaze êrişî Partî Demokrat bike, rojavayiya dide pêş. Li ser yani ne ku qedr û qîmet didin Xelîl Xemgîn û didin rojavayiya. Na, bizanabûn ev Xelîl Xemgîn wî bi teklîf daxibû ji xwe lê binin tiştekî tê nemayî yani wekî kadrokî bakurî daxivî yani. Xelîl Xemgîn hevîrmendê rêxistina PKK rojkî ji roja me jî stranî wî dibû dema me Apoçî bûn ne bi xêr û ne bi ehlabê bi rêya stranî wî ew li vê derê cenga nizanim çi dikir û em li rojava jî me medguha xwe bi kevir û kêsek û daramê Kurdistanê rizgar bikin. Hingî em hêrs dibûn, hingî moral û hêrs dida me bi ez ne teyrim ne teyyarim û ne bavê teyyarim ez biran û ez partîzanim. Ev bêtejiyan naçe serî û bêhna te dikim lê dayê. Wila tu bi qurbana dayê be. Tu bi qurbana dayê be Xelîl Xemgîn. Di wê axaftina wî de û gotinekî jî behsa Efrînê nake. Ji Efrînê fedî nake. Ji me re behs dike dibêje em wek hunermendên Kurd, em wek hunermendên Kurdistanê, birê min tu ne hunermendê Kurd, tu hunermendê rêxistina xwe yî. Tu ne hunermendê Kurdistanê, tu hunermendê PKKyî ku tu ji Siûdiyê anî Ewropa. Tu hunermendê rêxistinê yî, tu ne hunermendê Kurdistanê, tu ne hunermendê gelê Kurd e. Tu hunermendê rêxistinekî yî tevgera xapoçî. Te xwe nas kir, ev yek. Bes pirsek heye xwe de pêş, ji vê keriyê hunermenda kî kêm bû? Dîsa vegerin li vîdeo wêne binirin wilo yek û ji xwe re hûr bû bi bêhna firelê binirin. Kî kêm e? Qerasekî zilama kêm e? Vê dema da wî me bihîst ku piçekî dûrî rêxistinê ketiye. Hozan Seyidxan ji vê civata Hanê kêm e. Li goriya gihaştinê me dûrî rêxistinê ketiye ev Hozan Seyidxan. Çawa çilo ez vê mesela hanî zim. Lê ez nas dikim yani gelek hunermend ji ber helwesta xwe lêdan jî xwarine. Ew hunermend Delîl Dîlenar, ez nizanim niha rewşa wî çawa ye. Dengek wî xurt, dengekî wilo serhedî, fireh, wekî zozanê firaşînê wilo xweş û hênik. Li gorî agahiyê me ku yek ji hunermendên ku bi destê PKK lêdan xwariye Hozan Delîl Dîlenar. Gelek hozan hatin merjînal kirin, şandin mirinê, serhed wî şandin mirinê. Ji bin serê vê grûpa Hanê ha a ku hûn dibînin. Fitne û fesadî û gellacî û ji hevdûrê wilo hesûdiyeta ku di nav wan de heye. Ji xwe li wan nenerin wilo tenişte milê xwe danin milê hevdû, ew ê vinvinokî diyar û ev ê
قيش قيجوكي حكيم صفقان ولوش خور ولو سكنينة نا نولوية مثلا دو بش پرده ده يك جيدن حزناك حمو تجي هبن حمو فتنة وفسادي وقلاجي شهف دول دكن يعني بانگه دشینی چی گله کردره دبیجه تجربه داد سروکاتی روجا د سروکا د روجا و گله کرد نقطه هری پیش نبری منا کسنا هاي تتني وريخسنا تو مدية تجريدات سروكاتية تجريدات حالة هاي قولي سر تجريدات أنا تفدي ناكتد بحثات تجريدات مدیا پککی هندیک مایی بیج آپوش مر مساج شاندی کنتاکت آپو برخصنی رو قط نبونه کنتاکت آپو به مظلوم عبدی رو قط نبونه تجریدا چه حی خلی سر تباور کریه و تو تخوازب خلقیت بده باور کرن اوی نها آپو چیل تد نرن کادروی پککی دمال تد نرن یکنی خوب تدینن کنی خوب تدینن آجا تجریدا شیاو اون فرینا کنون به مثلا به خاپاندن هانه دیگنین و دخانی تیوی د گلک جارا برز عبدالرحیم سماوی درد که وحصاروش آپو دکه نما پککی دید نما هدپی دید نما پیدی دید در که بیج نولا نراست و نه بارزار آپو کسک نهاد آخافتنی وی يعني برسفة آخافتني وي ندا افشي گو تجدید تشتا سرکی آگلی کرد ها اشتا و سروکی تا اشتا هیه کلی سر تجدید سر سروکاتیه سبب شر و کردستان شر و پرچونه چه دبن حمو تجدید سبب تجدیده هی خلی سر میتنگریا العفرین چه بو تجدید سروکاتیه بو سبب سرکانیه چوس تجدید سروکاتیه بو بو سبب که دولت ترک وردهات عفرين قرطان سريكاني قرطان ذكرى كوبان يجيب قرطان دانا تجديد سرسروكاتي بو يا أنا تجدفي خود اشتغل تجدفي خود آخذ يا تشقونا خود آخذ تشكيدر خود آخذ عيب بيشكولو بيشك بأصول بمنطق بعاقل دما تآخري برد شيء تقولوا الحفاظي بن تجديد سروكاتي سبب شر كروكاني شر لباكوري كردستان تشر دكه لباكوري كردستان تباجارة دهجينة استنبول دهجينة كاني شرعي كتب بحث لك لباكوري كردستان كاتش هي لكور شرع هي لكور ميتينغ وخوبيشان دهي خوبيشان دان هي تشمال فرانكفورت تدكارس 30,000 انسان بين جمع بدو 20,000 10,000 چه تشتي تعاني جمع تشمال اسطنبول نكار لدشي تجريده تشتكي ولو للدار بخير منقو شر بشر میتینگ خود پیشاندان گروین برچیبونه نظام چه جبوت وی تجرید هانه راکه و تجرید یا سبب شر الکردستان چه شر يعني نابش شيء شر چه وجمر بحثا باشور بك ایریشا دولت ترک لسر باشور کردستان سبب تجرید تفدينا كتولو درت كيف بناوي هنرمندين كردستاني دا اخذ ميرو بناوي هنرمندي كردستاني يا يعني كام شو بيجمس يعني باشه يعني خليل خمگين برز هفيرمند از تبيرام از آبو چی بوم دما پککه تا پیس کرد تخص نوا تجرید لسر تا پیکانی ریخصنا تا کتنها پی باراست ناویدک جبر چه کاتبر سویبت جبر چه پککه تا پیس کرد و تکر خاين و تکر رفوق و تکر نزانم چه پککش بر چه لو کرد پککش بر چه تا پیس کرد پککش بر چه تخص نوا تجریده دفرمو بر سویبت برسبب فرسيان از نادم ازانم هي دردورة والأوروبا هنرمند نهنرمند هفيرمند حمو چيرو جيتا زان چيرو جيتا وريخس نزانه فرم باخف هنرمند هفيرمند بيج بكيكيش برچه تبيس كر اف چو يعني كيجي هي بسر شاين يو بسر تشخو تجي فديناك تبچه كي ولول برخوا بكتا تبچه كي شرم بكرانا
تفن ادگریا جم وی رخصناهانه کو تپیس کر چیروکاتش یم ام چیروکاتش یراق زمان يعني درفت ناده دم درفت ناده کو چیروکات لبولو وکل به تسبیه طاب درزیفه که مسکارم بیجم يعني از کارم چیروکات نواری خصنه ده دوسیات نواری خصنه ده چه بس بیچه کی ولو شوفدی بک روش کیش روجا از جی جهدار تبوم ملتا جهدار دکر هینا تدمر کوما چیا دبو ملتا جهدار دکر ام لبن بون ام آبوچی بون ام جوانین آبوچی بون ملتا جهدار دکر لی منت زانی وی روج و زمان ولو بگهرن هرن ورن و از ناز بکم تو و او هنرمند نچمه کیم زیده تلیا و دو کشتنا تصفیه کرنا حوالی و عبدالملك شيخ بكر حي لما ون حمو تيكلي ود بريخس نيرهو دستي و بروبلم و كيشي و حتى تليا و دو كشتنا سرحد جي دهي شاندنا سرحد بر بمرني دهي اف جي هبو يعني يا اف چه هنرمن يعني اف چه هنرمندية اف چه انسانتية خلاص تو بكيكيش اف قطبون بكيكتا بيس كر بكيكتا ماريجينال كر بكيكتا تشهير كر تجي خليل خمگين باوي فنفني باوي فنفني ديار هنرمند سروكي من زاروكا گلاشتينن نشتر و اي سروكي من و نظام ججناتا بيروز و فلان اف جي پککوی تشهیر کرد پککوی پیس کرد و رزالت كما والله اوجيش مسألة تيكلي وعلاقاته وقادره شينابن تيكليا تشيكلو نظام شينابن شو شينابن سروك يواني نووي تيكليا تشيك افر بني خودش خورن تيكلي تقولجك من جي كي تشمش خور كرن قد يا شو يا دنيا خرابو اف ديار جي دوي مسألة هاني دي كيما حكيم فسقان حكيم سفقان اوي خوديه هلبستا نووي قحبة دنيا او ولو بجذبه دكت ستريسي او شي اف مال پکه ویجی پیس کر پکه ویجی شرمزار کر ما کی شرمزار نکی ادل بخوی ما لجم آپود هات شرمزار فيديو جي هنا لي فيديو کو شرمزار کرنا خلیل خمگین و دیار و صفقان و آرد ناوی چیه آرجن نه آرجن آرینا پیوان آرجین ای قامش لوی محمد برکو هوی آپیوی ویدیو تنه بلکه همشی از نسانم کو چوا پکه وان پیس دکه چوا وان ولو درزلین وان بچوک دک وان دکه کیزک وان ولو وانش انسمرو ونويرن باخبن ونها وكي كوليا وكي مريدا ولو تين بيشاره يعني دناوا بيرخصنا هاني ده وكي مطربا لدفو زرني دخل يعني وش الشهيدة فدي بكرة وش الشهيدة شهيد هنري وفدي بكرة وندر دكتن سرماسي ودكاري هالوسلكي بدو بقوطانا چی ویدر که قادپه ایخانت تا قادپه چه بگه که چه آنی سری وان چه آنی سری شهید خواه چه آنی سری کادره خواه و حتی روژا ایرو بری خود دن ایخانت اوی خلی سری خلی غمگین دوی آخافتنا هانه ده چار گوتن تحقی عفرینه ده نابیش عفرینا بریندار عفرینا زیتونا کوبو قربانی پولیتیکای پکه ای قریش لفدی ناکه خلیل خمگین سروکی وی نووی داخویانی دبیجه از هیوی دکمون حساسیت دولت ترک ده باکور سوریه ده برچاو در باس بکن کنگی بو اف داخویانی پشتی داگر کرنا عفرینه بو اف داخویانی آپو بری وی جی ده نوتو ششاده آپو دبی گلی کرد لسوری تنه کردستان لسوری تنه ها وقال كرد سوري تنا ودوزا كرد سوري تنا بلقوا دو برتوكا تعطي بلاف كرن وأفان هنرمند قاشو روشافاي سفقان وآرجين ومارجين ونظام چي للور جمر هاتنا إخانة قاذبة شرمزار دكن نه يعني از چی بيجم يعني شرمزار كرن
فەیدە رەخنە فەیدە ناکە جبر ون هەموو بوون ڕۆبۆت کۆلەیەن vê rêxistnahanê rêklamar û propaganda rêxistinekî ku di lîsteya terorê de ye heq kiriye ku dewletên Ewropa vê rêxistinahanê têxe lîsteya terorê ji ber ku hevalê xwe kuştiye Apo dibêje heta 2008 15,000 kes di nava rêxistinê de hatine kuştin hûn dikarin ji Apo re bêjin na wala Apo derewa dike diherin ji Apo re bêjin derewa bike heq kiriye ne ji wilo ji Xwedê ev rêxistinahanê ketî lîsteya terorê win hemû rêklam û propagandayekî ji rêxistinekî dikin ku di nava rêxistina di lîsteya terorê de ye Gazî gelê xwe dikin bi taybetî gelê me li Başûrê Kurdistanê hunermendên me rewşenbîrên me pêşmergeyên Kurd hevkariya ku îro PDK Partiya Demokrata Kurdistanê di gel dewleta Tirk di vê şerî da dike hûn baş bizanibin li dawiyê ew ê ji Başûrê Kurdistanê ji der nekevin armanca wan ku her heyanê Kerkûk û Musilê jî rakin li hev alem dünya gişkî ve dizanê ma PDK nizanê dema ku dibêjin îxanet wisa tê fehm kirin ema mêze bikin hemû tiştên ku girîdayî va eniya îxanetê li hember gelê Kurd ne tenê PDK li Rojavayê Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê Mêrov bang li Xelîl Xemgîn bang li Herêma Kurdistanê hunermend û pêşmergeya dike û behsa Kerkûkê dike û behsa Musilê dike û wê werin têkevin hundirê Kerkûkê û Musilê û nizanim çi Tiro pir li ser Kerkûk û Musilê ditirse Efrînê ji bîr dike Efrîn nayê bîra wî ji mir behsa metirsiyên dewleta Tirk a dagirker li ser Kerkûk û Musilê Efrîn net bazara wî de ye Efrîn net hesabê wî de ye ji ber ku ew dizane rêxistina wî bû sebebê dagirkirina Efrînê behsa cebhaya îxanetê dike eniya xıyanetê dike heyî xwelî ser ê ku ji eskerê Tirka re bêje şehîd û lêborîna xwe ji wan bixwaze ev navê wî çi ye heyî xwelî ser ê ku bêje Mustafa Kemal Atatürk ne dijminê gelê Kurd e ev navê wî çi ye heyî xwelî ser ê ku bêje Şêx Seîdê Kal şoreşa wî ne şoreş bû û tiştekî pîs bû û zaten ne şoreşa Şêx Seîd bû ana wê Mustafa Kemal Atatürk mafê Kurda bidane wan û Cumhuriyeta Dewleta Tirk tiştekî baş bû di qunaxên damezrandinê de yekî wekî pesindarê Mustafa Kemal Atatürk û komara Mustafa Kemal Atatürk yekî wilo em navî bikin çi ê ku bêje ca min Tirk e ez dixwazim xizmeta dewleta Tirk bikim û derfetê bidin em navî bikin çi ê ku bêje hesasiyetê dewleta Tirk em ber çava derbas bikin di Bakurê Sûrî de gerek em hesasiyetê dewleta Tirk ber çava derbas bikin em navî wî çi ku tu behsa îxanetê dike heyî xwelî ser naxif partiya te ku eleqeta wê bi Îranê re heye eleqeta wê bi rejîma Be'sa Sedam re hebû ji xwe 20 sala cem 17 sed hatibû tu hatî behsa îxanetê dike tu hatî behsa cebha îxanetê partiya te li rejîmekî dagirkerî Kurdistanê nema û derpiyê xwe jê da nexist tu hatî behsa cebha îxanetê bikî ya tu hunermendê çi ya hunermend cebha îxanetê û ya kesên wilo ne tu belgeya tu bide ber çavê wan ya tu belgeya têxi çavê wan bawer nakin kirina Kurdan bi dest xînin gelê me Başûrê Kurdistanê kanî Kurd e arî kanî netawa me kanî Kurdistana ku em dibêjin dewleta Tirk rûl her derê ciyê ku ketiye dernakeve bila herkes ve bizanibe hewçawek çûn Qibrîsê dagir kirin derneketin ciyê ku jî bikevin ew dernakeve ev di felsefa dewleta Tirk da ye Tiro bang dike dibe kanî Kurdistana me kanî kurdayetî û
بحثا دولتا ترك دكه دولتا ترك مد ناس كرن بقيام دولتا ترك ناس ناكن هر دوله وبحثا قبرص دكه خوياي ولا الفيديو من تماشا دكه خمناك وتماشا بك الفيجي تماشا بك بربرسي ويل في لما تماشا دكه او تماشا نك دبر تماشا بك تما باش تماشا بك دبيجي دولتا ترك كتي باكوري قبرص ونا ما درتي ازگلک جاراوی مینا کهانی ولو دوباره دکم خمناك أبي قراسي هنرمندا بحثا قبرص شدك وبحثا عفرين هناك يا شي يا خلكي عفرينه هما بري خو بدن مالاوي تشتك نكنها ولو البر مالاوي بسكنن بالا خلي خمجين اگر ون ادري ساوي ناس بكن هرم بر مالاوي ولو بسكنن ولو اگر خلين خمجين ولو درباس بود بر وده جبر في بان حلوستين جني جبر فان حلوستين كريار ولو لي بنرن ولو خلكي عفرينه بجلو برقي عفرينه هرم بر مالا خل غمجين بلكي بوزي بشوته اگر بوزي شوتي باش اگر بوزي نشوتي هما بهفره ده عيني ثانية ده هر جوا تفكي باوجوي تبلكي ورشتن بالتفاوة جي قريج وقمارة بكي ورشت يو عيب تبحثا قبرص سيبك تبحثا عفرين انك هيمان لكت هي شيري عفرين التا حرام به زيتا زيتوني عفرين التا حرام به يو ماقولتي يو قاسش ريق سنير يو عيب شمر بحثا قبرص سيبك وعفرين جينا السربالاوي كايكي ولو يكي بفيرنجي وبخديكن قلي ما عفرينه يكي ولو مرت شير بيش مرت شفك بي يعني انا ازرخنا دك از ما في مني رخني يعني أذكارم سرقوا خبابشم بس حق كريوكم مرة رخنا بك وزدك وزيبك اگر کو ایرو ربازا برزانی نمر ربازا وی رابه کو دولتا ترک هاتی اخانت حری مزن لبرزانی هاتی کرن yani ربازا برزانی هات فروتان نهاب دولتا ترک را دبی علی کار اف شرائع و حموه بشوتینه راستی دم بقولوا لهير ساوي يقولوا متماشى كير ولو جزوري جبنيد ولو دقيرة حمو قوري وي شغلينا قوري ويا بني قوري ويا جور ولو دخبته وداخفه ومرأيدي نمان زاند ولو دنگ شكر داد كبه غير ويرا وي شكر داد جمر بحثا ريبازا برزاني كلو بحثا ريبازا برزانينك ايوه كيتا خفروش وكولا بحثا ريبازا برزاني نك تجمر تسر ريبازا برزاني تروش ملسر ريبازا برزاني ترس دبجر ريبازا برزاني هات فروتين نزانم شو وجوان درو مروي هاني هي خلي سر وگر كتابي سروكي خو بنر بي چل سر ريبازا برزاني دا آخبه دما سروكي تل شامي بو دما سروكي تل امراري بي چوا ولو ج فاشستين ترك بيستر إيريشي كردستان عراقي دكو إيريشي ريبازا برزاني تاتي جمر تبر لسر ريبازا برزاني دي ترسه نه شرمتنا نه حياتنا ناخوينه ديروكا ريخصنا بيچكي تيكف ناف سرخبون هجمارين صالي چی بيش صالي نوتو بينجو ششو حفتو برجور وفقر وان صالين داوي منر بريخصنا تا چل سر پدکی و چل سر ريبازا برزاني بيش وقر انا هر درباسي ازگور پوليتيكا سيرش بك تبنر ريخصناتا بشيوكي كريت بشيوكي جمار بشيوكي قريش لسر ريبازا برزاني دا آخر نده 1024 ده نده 1023 ده نده 1022 ده بري بيجي اف ريخصنا هاني مدياوي نفيسكاري وي هنرمندي وي لسر دجاتيا چه مالبات چه ریخستن چه ریباز چه پولیتیکا کو خزمتا کردواری دبه شری دبینن کو پیورا وانه ارکی وانه سروکی وانی نوویش ایریش دیگه اوی هاویرمندین وکواناجی
بورين إيديش بكن ودي وكي كوليا سكنان دي كسكنا بيجي أفش حالة أمتدنا أفن هفيرمندي كوما برخودان مالا مني برخودان هفيرمندي كوما خابوچي أب